Ja, talofa Samoa. Atonu o loo solosolo manuia. Ia lau whaasau ngai lenei taimi o le aso. Ia o te loa o pongi sai i nisi vai no pela o Amerika. Ia ia manisi vai ngai te ua kalimang kua. Ia a o loo o mato. Ia le wa uli o lea ua ko ki a whalua. Ki a whalua pia. Ia o le pisi o ni aso. Ia ngō usua pule kai au. E o tila uulu. Ia kawan ka fwilele ilalo. Ia pawane ngā. Ia o poko fo whale o ki ulu ia wai. Ia kako maka ala. Ima kako poko ai. Sa ule maka ala fo i kele kausanga. Sa ule maka ala ai. Sa umanga whaile mea lango mga awai. Ai koi whai mai. Oh, it would be nice to do this or do that. Ia mo yes. E umai fo isi kai mi ia. Wa koru se lau le mea walu. I re ngi kama i mea na aiki nga whaopopo iei. Ia ele i makala i laka ika. Ai ke le ale vai ngā kupe foi. Ngā alu ai i ngi mea uru. Ia, I think po le 5 years ago. Ngā o uti sailoa. Pa wale mea olo ka alu e have a haircut. Ia o ngā kasau lo le whale. Ka ngoaka ika ia ka mga iku iei se kala. Ia ku iei le kala. Whai ai ika. I le ai se kupe kele. E wai maua le pusa le lua sifuru mong kupu ka la. Koru sifuru. Ai aka alu e whai uma mea ngi e uma ifo. Ale koru se lau. Wala ka laka i whase lau ka la le mea. Ke le save. Ia le ala i tae au. Mea mua ale na nga o uso e whai. Just have a haircut. Ia ona o alua ko ai fo ile ai nga isi mea la ki ia sawe lo fai i taimi la o fea lo lua ia e ai nai mea o te whaalongolongo ai i le Facebook ia o ke whaalongolongo i live ia o afo nisi mea ia o mea ange o mea ange o polo kiki ia o video so live ia ia ngai whaalongolongo o sao loa le whali Ia o le au whamatalat. Ai mua. Ona whaata lofa atu. I lo uto pa ia mno uto mamalu ai meise nai tina. Ta mama tutua. O lo o whaia le whaiva o le tapua ia. O whanau fo. I o lo whea ngai mangalu wenga. Ia o a onga. Ia o nisi fo. Ia o lo whea ngai malewa ainga o ngai grandchildren. Ia a o nisi fo tato mātua. Ia. Pa wale o le mea i fie i aila ko wale o le samaliwali aku i whafo ia o au ka whai I a nga i aku lesi piko ma lesi piko ia o le mata loa i polo ka lame i lunga o le YouTube ia me kele kako po ka lame i lunga le YouTube ia o mātau la nei le ai ma kou le au e ai uli mai tua o kako whai lai fo ia wa tama waleva Tama a ole o meangi o YouTube channel o live ia ai mese o kako media isi ia iso se no foanga o lea kau ke ia Samoa, New Zealand, Amerika ia mane nei fo ia tunu e se live mo ia mai ngi Australia penga o fasi live Nga fasila i vei mani fasila i lea. Ia i le kai anga o le afa. I le meanga ka o le afa lai male lai va koa o le ai. Fai mea koa i koa i nei ia le afa. Ia o le ui ngana o le afa ia. E fia alu e whaka i ka ia kulea mea malea mea. Ia o fea lava e o ia o le na. O sauloa lea. E mankoa la. O le ngo maka I le laiva al koe inga le aka ko mai sa mo le koe inga fa long ka le ngi fa lava ai fika wile ala maliki ya ko le o le YouTube ai va ya ko le lai mai ya tuila e pa
tui la e pasua, tui la e pa whaataisu. E whekau ia la le ki aku, ai o so mai lo ai sa le. O pe kau whaalongo aku, o le live le kau whaamakala mai i le porokala mea atu la e pa whaataisua. O le live ngā le ngō maka ia o whea lua inga ia. Koe a inga ala vea le ka avale i luka. E ka ke le i ka whairiri, ai ka ke ufu. O ka lo ufu. O ke le lua, po o whea mea sa waringi koe inga mangi ma whauwhaunga. E kasi ala whaalongo e iloa. E leo ngi mawhauwhaunga se ka ngaka makua. O se, ia isa o ilo la, ia tula e pawai. Ia tulau lava tula e pa whamali aku ua o ta ua lau suafa. Ma lau poru kalame fo. Ia pe a whai ke ua e kauangi i le laiva ngi lo makua. Le ka whau solo i lunga le YouTube. Ia, ma e maa ua mai e ia. O aka, o se ua pahala, o aka i le whai whaape. Ai sao le ia, o ke le wha sese. Whai mai. Whai mai. Whai mai ia tila e pasua. Whawhetai. O le koe inga lea, o le whai nganga o ka mai. O le koe inga lea, o koe inga lea, wa furu mai lava i lunga wa makua. Kusa. O le koe inga lea, o makua koe inga ke lea. Wa furu mai lava i lunga o i lalo. Ale ai whai ka, ia whamali e aku o langa o lengo o lengo o kanga e kua o taku ele se kanga. Ale kele ai fo i kala, ale kele aku fo i ai kala kaluaile. Kaluaile le ngofo. Le ngofo ia. Ia. O le si tala le anga o mga kua whaapia. O kele lo po ke aka o e maali po ke aka o ke aka ilo ofo, whai mai. O le taimi o le atua. Le ngangka ua whapia. Wa whi ai ngai inga. Se mea whapia. Wa whi ai ngai inga. O le whai ngā malo. Ia lau lea mea. Ako mua kua kele o kousi la fia. Lau lea mea ma lea mea. Ai whapia ai la. O le kaimi le atua. O le kaimi o le atua. Ya. O la ukali la lea la avaku ia i si vai nga wa o lo ke vai aku o ka ko mingi ia wa lo ale ka ia le me nga ka lunga ia lunga ia ika i ko nga upule ia e fa apia sia ukala wa uma le taimi o le HRPP o le taimi ngai wa ka ko ia o le kaimi ngai o le akua ia o ke fa se ngai ia le sangoanga ke fa se ngai ia le sangoanga al ko ina fast food mon kupu ka sanga le HRPP luas fulu mon kupu ka sanga o luas fulu lu ka sanga o le ko ina o tula ipa o le taimi le na oto o le taimi ne o le waka sa o ale kaimia le ia family ko story ia le se mera nga wa ia ko ai le Facebook o le afio anga fo le afala kai ia e pegi fo ringa mai le la fa anga ia o fa ngofi pe fo ringa mai o le wa fifio mai e fa kawa nga ia le afio nga le i pale mina e ko e fa popo ia nisi ka usanga o le au le malo ia o ke ele o ia se ako nga o mea umalava e winga le swinga ma nga ka fa nga mai ia i ka ka ilo ai ele mafainga fai le mea le nga sui ia e kuila e ku wafu ia le au le malo ai o le ala wa se furu ka usanga ngi ia
ia le mea whai kausanga o le au le malo o le waia. Le koi kiki ngei uma ia langa te le sianga lima kausanga le nga wha popo. Ai mangua foi. Ia, o le eita a pipi anga whaia le suinga lea. E le i whaia le fast, e o mai le fast. O le ala le kūlanga i kaunga ia. E kakaunga, ia, o le mea foi le kaki wha ngoa ai. O le ngei, ia o kako umai, e kau ke lango le whai ngā malo. Ma kako lango le mea sao. E kau ke pea le sulu mai le lama le sulu le masinga le po. Ia le sao o mea kau ke mawhau ai. E whawhewhea nga pālingi le ngā mea ma make sense i le kako mawhau. E le mawhai e le la au le mali e toa. O lako roadshow. Le nga whaasa mai lako roadshow. E whawhewhea nga kalia i le whai ngā malo le mea wa manga awa ia. Le manga o ngole i ku malo. E whawhewhea nga kalia. E whawhewhea nga kalia fo e lango le whai ngā malo. Ia le ngā vainga. Le awhiwhio mai o le i ku malo ngā keke. I le awhionga i le palemia. Maranga pāki i le kaimi o le roadshow. E whawhewhea nga kako a peke wa wakalia. E le make sense ai luka i ka mawhauwha. Ai whai mai le si whaupunga le uka whaongo pui whapia. O le mafua anga ngā lai, o ke le o mokingo po le mafua anga ngā lai ngā lango e lako le HRPP. Po le mafua anga ngā lai ngā kike e lako. Ia le roadshow a le fast. O ngā o luke whaanko whapia sa ngoa ngā o le whikalai ngā a le fo i ngā au mai a le e whapia. O ngā o kuila epa mafia me ngā lako whaafsanga i le kaimi ngā bomboli a kua ia lupe makasila. Le whaipule lea ia ngi. O whapia. E whawewhea. O ia, e makwai o le re ngi o mawhauwhaunga e se aku. E whaamakala ai ia le mawhauwhaunga po le whikalainga lea. E le me, it doesn't make any sense. E ala, me e kaunga kalia. Kalia pea, le roadshow. O kwal i kaimio whai ngā pāluka. E le kula ai mai i le sui le fasti o i le lako, i le ku malo. Ia, le. Kula ai mai, ia, le. E peo so o au ia ngā mawhauwhau ngā vai ai ngā vai. Ia, vai. O le ingu koko. O le koko. O la koko o la kua mai o le. I le live ale awipo. O le afo le ingo o le ki koko night ea. Asiko inga o la kuloa ingo lingi mai e la koko lea. Sa whai aku le live. Ngi ai o ke le isawe. E whai aku sea o vilo pupu lea. E peo ngā o le wo'olongi. E vavenga maua subscribers. Pe a whai le live. O la o live le ngā o makungi. E le i a koa se i kūla. E le ai fo inia o topic fo i e malolosi pe makau ki anga. Ngō kalango ai i le ngā live. Ai uma e lima subscribers. Ia, a o le live langi. E pe ngā le luas furu 5 minutes. E ngā le se ai ngā o la o message o le Easter. Ai umai fo, ia. E lua ngai subscribers ngā mawai. Ai le kele a fo ni ka wai le o mingo o ia mai le o se channel kele la channel. O mako ia o channel ale a mako ia le ka wa maka O le wingo le mea wana ingo wha makala. Ka kou umai e ka mawhai e wha monetize. I won't give up.
se ke sawa I lunga I kalangoa mai aso se mea. Maua yangi ngai views, makamakai se mawangi ngai watch hours, e mo ia o videos fo ingai, ai le kai lava. E ngau a I se mea, sue nisi au wala e reach ai le mea le kamawhai ai. Wa liwa I lea anga ule alu ngi, whainga ia u lives popo unga. Ia, lawa maua inga ia u subscribers se fiku, anga ngafi le aise, anga ngafi le aso a koa, ele ai ma se subscriber nga maua. Mea nga ngofo anga ngi la whaila o video whapea, so oso mua ilunga, e whaisinga u live. Maua mai a yangi au subscribers, pe kasi pe lua, kolu wha ma uka maanga ia. Ia kake fia o lawa ia se au ngā. Lawa ia se au ngā o singa kamai mea nga kau whai aku. Ai awa kau ki wha vai. O laisu e nisi laisu e YouTube nisi awe anga ia lako kupe ai. Ai le kau ke ngofo paua kako me whai. O le saha whai makalango ai umori kema. Awa le fefe. O lani mea fefe ai fua. A whape ki lo mai ele whakau ia ko ka whōlina ia poani mea o whaale kong. E maua se sa uko pepe a papole ia. Ai le lo pe sili a kwa ngā le yo whōlina I lo whōlina. E whōlina ka ngā kau ai mai oi. A koe papole. Osi ia vais ka mai viro a le lo ai lunga a ko se a whai kūra. A le ala a uma. Ai e le mea ngau fia ka lango ai. Wa mea ngā lea fo yo koe ka penga ai ai. O kei loa la, ai so ukai ni ngā ngi, o kako kala noa. E ka waku ia au ko lau plan. Lau plan. Pe a o le kaimi. O le awala au inga ia au e lo utamai le langi. O te alu atu, o te le toi fo I mai. O te alu atu, o te le toi fo I mai. E whai ni videos, ia. A e fia I loa la poda la plan, ia. Nga e sa au ni le a maua lo kai minga ni le fia. Wa luaku skako video. E sele interesting a mai se a wa o la utenu. La utenu o ke whai mostly for seniors, la to world 50s. 60s. Ai a whai o lai inka lesi mai ese 40s. O enter 50s. Yeah, I really appreciate that because it's better to prepare young. I want to also say prepare our too late. O lo ke kalango le mea fo le e prepare you and you prepare me, prepare us for our kids. We need to be prepared. O le ala vale kai me, o le ala vale me kupu ya kako. Ala ua umanka ko prepare. I'm telling you, o ile whainga o lo maliu. Pe o ile kaini e wala awinai. Ai whini ia au lawa ia. Waka kamuka ko prepare for ikako. We are for our kids. I don't know about you, but the last thing for me, okay, mawhau pia iai. O le kaini o, e wala wai, ai stress o lo whanga. Ma ko ale lo po le ale step mua o asi step se so ia, because e le whai ngofi, ai ia ka ko makoa, e mawhai. O ma kako whai ngofi e inga, ia mea mo kako whanga. O aso ia, ele ia ni virus, ke leo mākua ele lo kusi, i o ngā fo I kainge kausu e se singi whakau e se api e whai e kusi. Amu ia lawa inga ia o la sa iele, sa ko ele ko ni, o la le wingo na ngā upu. O I pea le upu ngā e ave pea whapi ke le a mea ai, iang ka o lea o le a inga lea e ko ele ko ni. Kusa o le ainga le ke le a mea ai fo I e koko ia ngā fo le whai ako o live se ko sila mai ai le mo ki ngoa le a whao o anga upu ia mea le mao o le mea sa o ai le lauka wakua o le
o ke whāngau mai. Ua ese fo ile whainga o lea whainga i loi whainga o le si whaenga o male makua. Ia o le whaenga o malanga makua. Koe ko alua ala koe mai. A ua o male si whaenga. Ia e kau ke kalangoa we gonna talk more about this subject. Po le topic lea. I se kaini. Ia ai se alu lea wha. E whaile kuka e ko kiki maha mai koe inga arele se mea ai o whai. Mo uma voi ngā whea alua i solo lea whaama. Whai solo an kifing. Ia ai whaamanuia lea tua i wāinga o toi o linei aso. Ia whaia se malo longa fi le mu, mani saunga le mu. Mo mātua uma, mautou uma. O e ua sauni aku i ko whanga o le afi. Ia, o luke vai aku. O le ala akale ko, ia pia ai. O le afu i se ngangana o se upu a le wha. Ua le tau tamali i le whapofunga mai. Ia, afu inu le aina. Ia manuia lava lau whaasaunga Samoa. Alofa tele, ma awane i ngalo. Subscribe, like, and share. Ia, go many for it. I really appreciate that. Ia, whaafitai tele lava tō whaasoifua.